Hello, gagayam na imbag nga oras yumanan. Pakaragsakan launay ti gayam yo ti kadayo amang padpadaan. Kadagiti amin nga uploads ti gayam yo a drama aman ang biyanang kan biag ti tao. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Manipod kini Kabsat Junior san napudno anagan ti intay drama ngam sakbay ti amin. Hello pay kada Genesis Fernandez, Jan Elarda kani Papang na Benito Elarda, Jennifer Abad, kan dagiti naganak na da Mariano kan Bibit, kan amin na pamilya Abad dita Versosa, Cagayan. Simanti ko na ni Kabsat Junior. Dirma ng biyanang, idi baruak mamartekak, inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwak, ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Adu ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abunan. Anya, kano manu nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka, ay na, katusang kansan. Ikit po naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Gawra man bakbakit ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalakday ta. Madakon, Kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas katikas ng aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggapgapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar kami. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamangayabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abay, pilitin na. Isang marong katigawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pa'y pumanaw dito'y balay. Wan. Pumanawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Isa pati ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Itatanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amuday ta. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo ah. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nagadobabalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Ijam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man,
Tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sapay rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo man takas ta tayo galit no nabartek kak. Aw-awatin dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatin may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kun ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso ang napintas ti panagbiag na. Saan nagaputan na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo tinagsingsingpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po kapay laeng. Mabagbagaan ka lang arudo anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi maengamin iti amam. Una nang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kada kayo. Ikararag tayo, asapay kumatagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi tananang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramiden na. Baunin yung tumanin jay balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang iso. Nagbasay. May pulasit. Ano agis paring kami. I love you. Manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Nagalas di ugali da. Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Agbalinang matabak lang. Awan lagi dyan. Bakit panyang lakay sato? Ambisyoso lagi dyan. Naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay kunam na saya ati kasta. Pagsasawam dagi jay, dadakal mo iti hangan na saya at. Uy, agsingsing pat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Kahanan na masapol. Sa nabalay, tadama di kabsat ko mang taditi kurta katakwada. Ay, arak man kinti pa. Manang Adora. Kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan tanabarbartakan. Alamot kan, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. mat data nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikan na eh. Ganyan mo. Lukasta,
Naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga rod tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Nagpangit nga rod ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Anuray dagi baros nga kalugaran tayo, sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pakit di may sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya iti anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagtamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior diata, pimanaw lang nga rod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito istormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabali ti epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rod Natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pay. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumano san nga gininom. Nga manumot ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at da ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan, ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na, numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo tasweldoan ka. Imbes amangalak iti sabali, si kalangin, tapno addamot pagsweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan, nag-abroadan. Inalan ti asawa na ija-abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Ngam mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ne, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti artek a driver. Ha? Kwa, inuta ka, manong. Saan amabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka wano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kabsat. Apay, kas karina may katkutarak.
Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo, nga mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti di jaya ni Manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jaya nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat Kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Ha? Kasla nga gin wapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga roda, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakit. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na Tadamot ang trabaho na. Kanay mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnaidan. Ha? Papananta manaw? At binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tama nga no aginom ka manin. Nabiit ta payla dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am-am dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Uwan manong. Diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at dantol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sarag kaputado ti kwartam gat kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol diya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka anak Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amam mo.
Tasandaan ay ruam iti style na no nabartag. Dayta nga rod ti pagdandanaga kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ilam mo? Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bike, Oo, tricycle, kanang kotse. nagkardunga. Anya mo dya kutsimot. Rugak-rugak mo't. Ganabay, lugan mo yamot tibay. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka mo at tumboy. Anay ko. Pingkabil ko ay. Kakadwang! Ikanyo man iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Panyangay, di nakasarak ka, iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulam. Nagatumot ti nadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog, at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo, anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka, no agdarum ka. Asika sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ay abam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikaso kan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapana kon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Ket rumor ka ta. Apay, di mo pa'y kabawilan ti bagimaya. Ha? Kabalagmat kit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, manong. Ala, asigaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksiga. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan tag biyahe ti atidog, manong. Maulawak. Ket ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ano ospital ka. Sige, tane, adape aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet?
Manong Junior, sika nga eh. Mabalin ko kanon ti rumwar. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka duwak ngagbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak tuo na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit da giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabalin ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo diti balayo kin ni nanang mo? Manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo Manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pa'y lapan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda kumapay ipudnukken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit tapay mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, Manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalinin aligal ti panagdan namin. Ala makamu ka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Uwan nanang. Promise. Nagnakma akong tinapasamak kanyak. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takas iti naibagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapwanan ti ara. Kanjak kaya ta maupay ta asawak kanyak, isa nagsingsing petak. Kat naragsakak, tanasarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatek unay ti asawak, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kan itibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa.